Hola amigos, este es un nuevo vídeo y hoy estamos en camino a Rivera, porque aquí no hay en España aquí no hay fiesta de niños, pero como mi madre es de Mongolia, pues en Mongolia sí que hay día de niños y como hoy sábado 30 de mayo es mañana la fiesta de vamos niños. a celebrar. Ачиг одоохондоо өсгөөг байгаа. За хүүхдүүдээ бүгдээрээ халуун алга таших хүргье. Өсгөнүүдээ одоо л ирэх жилээс гайг болох хаа. Баярлалаа. Тэгвэл завтай байгаа хүмүүс нь зургийн хоёр зүрх аваад баг дээр нэг жижиг дээр том дээр нэг гэж наашгүй заяа. ¿Qué está haciendo? Bueno, ahora están jugando y ya se está terminando, pues.